Skibidi generacija. Generacije su skupine ljudi rođene otprilike u isto vrijeme. Također dijele slična kulturološka iskustva. Recimo, generacije ljudi koje su vidjele Isusa Krista nemaju isto iskustvo kao generacije koje su 1955. kopale rudnik u Gulagu. Isto tako generacije Hrvata koje su branile Europu od Turaka nisu nikad scrollali TikTok ili koristili skibidi toilet me. To nas dovodi do stvarne teme ovog videa jer ljudi jednostavno evoluiraju iz godine u godinu. Nešto ko Pokemon. Da, skibidi toilet generacija ni ne zna što su Pokemon. Jednostavno nismo isti. Ali ono što je trenutno zajedničko svim živim generacijama, počevši od tihe do ne tako tihe generacije. Kužite foru kao tihe do ne tako je korištenje moderne tehnologije. Glupane, stvarno misliš da neka baba koristi mobitel? Ne budalo, ali što sigurno koristi su električna perilicu za robu. Da, perilicu za robu. Dok generacija Alfa koristi TikTok, brain rota, cili usrani jebeni dan. Čak i značajan postotak generacije Z je osakaćen zbog tehnologije. Ali dobro, bar nismo potpuno uništeni ovim sranjem. Generacija Y ili ti generacija milenijaca, koji i dalje misle da su mladi, na njih gleda kao na ljude bez budućnosti, socijalno oštećene persone. Realno, ne lažu i slažem se s njima. Većinu puta. Ali, dolazimo do problema kad ja odem u usrani disko i vidim ženu od 29 godina sidi na šanku i scrolla jebeni TikTok. Znači, ženo, što radiš? A mužjaci, milenici, i dalje prilaze curama uživo. Po mogućnosti maloljetnim. Curi ćete prići tako da joj se javite preko društvene mreže. Jer prići curi u pravom životu je staromodno. I to su radili naši djedovi i očevi. Sad smo svi pičke. Vid budale, boomer, što radi ovdje, umjesto da je pita za TikTok, da si mogu slati TikTokove. Ili Instagram da si lajkaju story. Matrica na guzicu. Ali dobro, dosta kenjanja po milenicima, onako su stariji od Golfa 2. Sad prilazimo na generaciju Alfa. Romeo! U generaciji Alfa, dakle potomci ove generacije koja je starija od Golfa 2, nema standardnih dječjih zanimljivosti. Ko što smo mi išli igrat nogomet, jer se materi nije dalo paziti nas. 2010. su to mamicama još više olakšale, jer sad njena dječica više neće biti naporna njima ni po kiši jer imaju fontelu doma na kojoj će drkat od sumraka do svitanja. Ili obrnuto, toliko će drkat na mobitel da čak i ako dođe lijep dan neće više ti tići van. Što mamicu možda malo brine, ali svejedno ju boli kurac. Jer ona može pit prijatnu kaficu i scrollat reelse na Facebooku dok njena dica rade isti kurac samo na drugoj aplikaciji. Dobro, dica ne smije pit kaficu jer će im narasti rep. Što nas dovodi do prvog problema u mojoj analizi, a to je roditeljski nemar. Drugi problem se nazire odmah iza ugla. Ne pedofil retarder, nego mobitel. Ja kad sam ima 7 godina gleda sam Serbijana, da, gledam ga i danas. Ali te davne 2015. dok je Huawei bio u usponu, ja i Burazer smo imali tablet koji je bio otporan na sve udarce ovog svita. Dobro mama, ne na tvoj, koji smo bili snažni. Međutim, danas mladež scrolla tik jebeni tok na skibidi toilet. Da uđem malo dublje u mod dida. Baka prase je bija tvornica onog što je uništavalo mlade ljude, moje vršnjake. I gle, svi smo ispali manje više normalno. Dobro, više manje nego više, alaj? Što mislite kako bi trebalo ispast dite koje gleda u skibidi toilet ili još gore, čodu kako miriše imaginarne ruže. Čuda, zašto si mi to napravio? Upropastio si mi djetinjstvo. Sad cijelo vrijeme sereno skibidi toiletu, a nisam zapravo ni objasnio što je to. Ne zna na engleski. Translate na hrvatski. Tuđman bi bio ponosan. Skibidi toilet je Matshima web serija koju je stvorio Aleksej Gerasimov, nema pojma. Objavio putem YouTube-a, bla 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 bla. Kurac, znači, ne razumim, ne znam što je ovo, ne znam. Izgleda da postane jebeni boomer, mogu, ova razina patnje od starosti je toliko jaka da ni sam ne znam kako bi se točno trebao osjećati. Možda kao milenici. Uglavnom, poanta ovog videa je da ja samo seren o tome kako su modernije generacije od moje u kurcu. Valjda to tako ide prirodno, ne znam. Obzirom na to da svaka prijašnja generacija misli da je bila bolja od novije i tako u nedogled. Možda skibidi toilet generacija ispadne još najinteligentnija? Ne znam. Dobro, neće. Znanstvena činjenica. Sad, prije nego što se bacimo na problem broj 3, zamolio bih vas sve da se subscribe-ate i bacite komentar na ovaj video, kako bi me algoritam napokon počeo gurat malo više.
Hvala. Problem broj 3. Ne, retarde nije pedofil koji ti je kurac, sve si dobro. Je taj da se razvoj mladih ljudi odvija u nekom čudnom, nedruštvenom smjeru. Dakle, primjera radi, ja sedim u školi, krivo pogledam profesora. Profa mi ufino jebe majku, vrati se doma, dobijem plesketinu. Zbog toga što nisam poštovao odrasli. Danas ako ditetu kaže roditelj da se smiri jer u javnosti glumi pasa, jer ono gleda Speeda na YouTubeu, dite krene lajati na njega. Što nas dovodi do kolektivnog problema. Jer su svi takvi. Ne razvijaju društvene sposobnosti i nemaju obzira prema ostalim ovcama u stadu. I samim tim se ništa ne mijenja. Roditelji posramljeno odu doma jer i dalje postoje inteligentni pojedinci koji zapravo odgajaju svoje dite. Sad, to je još i dobro, valjda, jer je dite samo nanijelo nešto srama svojima doma. Što kad se dogodi školska pucačina kao u Beogradu 2023. Kad mali demon napravi sranje i drugim ovcama u stadu. Da ni ne govori o momku iz prijašnjih videa. Doduše on je stariji i očigledno nestabilan, ali kužite poantu. Koliko ih ima stabilnih? Ok, da sumiramo video. Boomeri su imali rockere i oni su bili demoni tog perioda. Generacija X je prva generacija kad je droga postala mainstream. Generacija Y je nemam pojma, starija od Golfa 2. Generacija Z je očigledno u kurčini jer smo odrasli u sranoj karanteni. Borili se protiv virusu, prali ruke i tako dalje. I ova nova generacija Alfa će vrlo vjerovatno ispast na kraju još i najgora i najretardiranija. Mislim, nemam što ni reći, dovoljno je da vidiš što je Skibidi Toilet. Je, sad najjači sam ja, serem po brain rotu dok radim brain rot. Uglavnom, hvala vam svima na pažnji, uživajte i aj bog. Otac ga je ostavio kad je bio mali, video da je Tardić i da mnogo bali, razbit ću ti buljicu. Međutim, danas mladar scrolla tik jebeni tok na Skibidi Toilet show. Školjci. Koja čudna riječ jebot. Školjka, školjci.